Vê salê da wezîrê derveyê Amerîka Mike Pompeo ev cara siyana serdana fermî ya eyaleta Kansas dike ku mala wî wê derê ye. Good morning, everyone. روژ باش جوا همویان را بخیر بین چند جهاتی مرو و گرته و ماله. Vê seredanê bala gelek kesan kişand. Di nava wan da CEOyê Fox News Robert Murdoch yê ku li New York heftiya borî Pompeo bi şêwekê henekane û zelamê ku gelek wezîfe heyî pêşkeş kirbû. Representative Pompeo, Director Pompeo, نونر پومپیو، ریوبر پومپیو، وزیر Senator پومپیو، سناتور پومپیو، سروک پومپیو. President Pompeo. Di seredana wî ya borî da rojnamavanek ji Pompeo pirsî kanê lê pirsînkirina li dij Trump bandor li ser hezên wî yên siyasî kiriye. No change. چو گوهرینین اوه چند جاره من اپ بسیاره برسف دا از باور دکم اوه جارا 103 یا 104 پیاما من هروس به دهیان دما راد بم گلک زلاله به هموش یانین خو و پسپوریا خو ارکه مل وزارت در و اوه ام بهلین گل امریکا پاراستی به همو دیپلماسیان خو هان ددین دا کو پشراز بن کو بازارن امریکا لسرانسری جهان بو بر همین کانساس وکرینه. Pompeo pir caran gotiye ew ê weke wezîrê derveyê Amerîka bibîne çendî ku Serok Trump bihêle ew li ser karê xwe be. Lê pispor wiha dibînin ku ew dixwaze ji bo sînatê xwe berbijar bike. He would argue that this is not او حجتان دگره و دبیجه او باندوره لسر کاری وی نکه وکو وزیر دروه. لی شویه که عجب ده تفگریانا ویا لوی داره دخویه. دیار او دخوازه جبو سیناتوی خوابکه بربجیر. Profesörê zanîngehê Bardit Lomis gote dengê Amerîka derbarê lêpirsîna ladana Trump ya li ser alîkariyên leşkerî bi Ukrayna dibe ku bandoreke nebaş li ser boçûnên Pompeo hebe. honestly over the last few یا راستی ده چند هفته این در باسکوی ده از وها دبینم که استیرکاوی وکو وزیر در و گش بویه. نای زانین کانی رولاوی ده پرسا اوکرانه ده چیه؟ پشت راستم که روج بروجه دا کتنا مورالی وزارت در و زیدتر زلال دبه. Derbarê rolawîya lêpirsîna pirsgirêka Ukrayna da çendî diçe zêdetir dibe. Pompeo dibêje rojnamavanên herêmî xelkê Kansas guhê wan li ser wan alûziyanîne yên ku li Washington tên behezkirin.